ukuthi mawuphosa ibhodi emanzini amanzi ahlukana phakathi noma ufisa ukuthi ayenganhlanye kodwa sibonile ukuthi ingalomthetho njengoba kukhona nawo la isolwa khona kodwa abangcolile bonke ngani zakwethu kukhona abaningi abakwazile ukuthi bewaseka lomkhankaso ngoba ikusasa lelizwe lethu ikusasa lengane zethu akumnandi ukugijimela ngene kanje sehla senyuka sisibanikeza ama-extra classes ingalomthetho ukuthi ijime asishayele ihlomba ijimile uyajimisa sabathe siyabehlula behluleki bahlonipha inhloso yethu yokuhlangana kwethu imashi and marsh izolo eyolodadewethu Jacinta bebene-operation cleaner bahambile ko-Pinetown bahambe endaweni ehlukahlukene thema sebefika ku-Victoria Street la eThekwini kwashawa abanye babafowethu bemashi and marsh abanye baboshwa ama-security angekho emthethweni into eyenzekileke nganza kwethu sihlangana kwethu-ke namhlanje bekuwukuthi njengoba kade sise-Eastern Cape nomfowethu Dabandaba nodadewethu Jacinta 27 nangomhla 28 nangomhla 29 sobe segoli asiyiphuli imithetho asifune maphara abantu abacapitalize into enhle siyenzayo yokuklina isizwe sethu ngoba akekho ongazi ukuthi ama-drugs afika nabantu bokufika ama-illegal immigrants abanje usuku nosuku umhlaba wonke jikelele ama-Nigeria phansi ama-Nigeria phansi ama-Nigeria phansi yingakho-ke ngakhipha isimangalo sokuthi asikwazi ukuba nomholo eSouth Africa othi abantu abangekho emthethweni abenziwe bebesemthethweni kusho isephula mthetho umalema phansi ngomalema phansi akafuneki umalema eSouth Africa akafuneki la into izokwenzeka ukuthi ukuhlangana kwethu kanje nomfowethu Dabandaba noJacinta nanonke Zulu wonkana bafethu akukho kuyosehlula ipolitiki yahlulekile wonke amaqembu ezepolitiki ahlulekile uyakhumbula ukuthi isifundazwe saseNatali neSouth Africa yonkana umuntu owama nge-civil organization yokuthi abumbele isizwe umntwana waphinda ngeke fanele nimshayele inhloko kodwa uthema eseqhubeka wagcina seyipolitiki inkatha isigcina isivotelwa ngezathu eyinqala zokuthi uhulumeni akezwa funakala ulandele imigadango thizeni nengayenzi sense namanje engane zakwethu sila kasikhohlwe ipolitiki esihlangana sisodwana akumnandi ingane zediphendwa zokubahosha ngine evidence enqala esibambe egoli ukudayisa ama-drugs amaphoyisa ekhokhelwa evikela abantu bokufika kumanje abantu bokufika uma bebanjiwe egoli lapha e-MTN rank babanjwa bangena amaphepha bekhishwe umuntu ngamunye 1000 umuntu ngamunye 1000 kuthiwa babuyele emphakathini manje soba yini mangabe izwe lethu linjena na njengamanje kanza kwethu isikhathi sokuhlangana nani bafethu uNkulunkulu anilonde nisikhulekise ukuthi mfowethu Dabandaba Phawula mntakababa usebenzile kona ngo sibonile usebenza emadolobheni amaningi kakhulu sigijima sonke emafamini abantu bokufika baxhaphaza abantu bakithi amakula axhaphaza abantu bakithi kanti soba yini eSouth Africa asife uma kufiwa siyakhala manje Ndabeza kwethu sicela ukuqala sinibonge njengoba noNdabezitha ungizwe esedlulisile ukunibonga athi uNkulunkulu unilonde mhlawumbe umunyakezwanga ukuthi into enkulu kangakanani leyo niphile weingane zakwethu niyezwa niphile nibe khona zonke izinsuku makuthiwa kulwelwa izwe sicela ukudlulisa okukhulu ukubonga kini sikhombisa amaphoyisa namhlanje ukuthi abantu bakwaZulu bayakwazi ukuyihlonza bayakwazi ukuyihlenga bayakwazi ukugwema sihamba idolobha lonke lasethi izinto zomama la endleleni akho ngisho yodwa yephukile bekuyinkomba leyo ukuthi njengoba singenyanga ezayo sizofuna imashi yepoint sicela amaphoyisa sethembe ukuthi ngeke size senze lutho lapha siyobabuka nje uNtamonkulu ukuthi kazi ngempela amadoda ngoba ninamakhanda ngathi amatshe okugaya inhlama nje nifunani la niyabona so ke mina ngifuna ukusho ngisho iphoyisa lilahlekelwe yithemba kusho mina umzukulu kaMpungela kusho mina ngicela ngisho iphoyisa lilahliswe uMasteshi ithemba iphoyisa lilahliswe isenior yalo ithemba ngenxa yokuthi lelo phoyisa lisenior lihlangene namakwelekwele wemaphoyisa kusho mina la nikhumbule le date abantu bokufika bazohamba la eSouth Africa
ngikhona ngiyobe ngihlela lolo hlelo bazoyihambela ngoba bayifikela abakubanjiswa uhulumeni. So ke sicela ukuthi iphoyisa Nkosi yami ebeli umngani nomuntu wokufika, sicela isakhamuzi ebese umngani nomuntu wokufika vele umtshela ukuthi akumina uphakela nama ngisafuna into ezongcolisa. Uyabona uthi nje uphika nganangu ngizwe ukuthi hayi bakwethu niyamazi uhlanyelwe inkosi akumina. Uyabona uyikhiphe ekukhulumeni ngoba lokhu kuzokwenzeka nangesikhathi sobandlululo abantu behudulwa ngeimoto bebulawa kukhona abantu ababengakholwa ukuthi kuyophela ubandlululo. Sizolehlula lolu bandlululo lwenziwa uhulumeni wokuthi abandlululo abantu bakulelizwe akhetha abantu bokufika. Bodade wethu isicelo sinye nje, uma uthanda umuntu uthanda kaNinamngcele Nkosi yami, uthando kaNinamngcele bosisi, thanda indoda uhambe uyoyakhela umuzi ukudazela thina inkani la. Nibona izwe lenkosi lifanga, nibona amakhaya ephelile, amantombazana afuna ukuba ngamadoda emagcekeni. Sicela nje nehlisa umoya vele uyamthanda, lenhlekelele yakho uyayithanda, hamba nayo ngoba ngeke sikuyekise phela. Yebo. So ke bafowethu sicela nakho kokugcina. Sicela kokapteni bethu abakhona lapha siphathe kahle, siyabonga amaphoyisa. Siyabonga kuwo wonke amaphoyisa, sibonga nakubaphathi abangekho bamaphoyisa la. Asiphathe kahle amaphoyisa, asilalela, sawatshela sathi akuzukonakala lutho, akuzange konakale lutho. Sicela ke lokhu kuhambe kuye kumkhwanazi. Le yankinga lapha yana emngceleni. uNkulunkulu wami, maphoyisa siyanethembisa thina singayiqeda thina. Singayiqeda sizonga izandla kanje, simile nje iphele nya. Sicela nje ubaba umkhwanazi namaphoyisa amakhulu, izikhulu zamaphoyisa zingayisethembe nje sisiphakezele siyohlala iviki lapha. Siyovala le nto ngoba inkinga ilapha kulabo abantu ababheka umncele. Ngeke amaphoyisa awu-1500 agade insizwa ezu-10,000. Mina ngingedwa ngihola insizwa ezu-10,000. Azoni lutho, amasoka odwa, abantu abanendaba nezo. Abantu bakulelizwe besatshiswa ipolitiki, siphelile isikhathi sepolitiki, aphelile amandla epolitiki, amandla kini manje. Ningashisi lutho, ningahambi imigwaqo, ningathuka amaphoyisa, ningashayi umuntu, nihambe nifike into wendoda. Ikini uyalasti, njengoba ulapho uyalasti lingaphi. Hamba phela. Uyekini nizobabona bazohamba abantu bese siyayeka la eThekwini. Sicela bevale uMeyi wonke ngoba vele le mali abayisebenza lapha abayifake emabhenki, ayisisizi ngalutho. Abavale nje, sizolokhu sikhona nje. Ngelinye ilanga siwatshela amaphoyisa, ngelinye ilanga sizokwatshela amaphoyisa, sizoza nje mahala la. Yes, siyabonga nje ukuthi ngiyathokoza nonkosi, ngiyathokoza program.